Kanti setheza ngenosukwini izwe lezokuqinisekisa ukuthi ngathi lokhu uqhubeka sinyelela umsindo phakathi kwalabo ababili ababengabasakazi bokhozi FM kubalwa kubo uLinda Sibiya Mr Magic kanye naye-ke lapha nekungizo umlando mfowamchunu. Lokhu kulandela emveni kokuba sekusabalala ividiyo esikhuleni zokuxhumana yakhe lapha neke uLinda Sibiya ikhuluma komunye umhlangano noma kwenye amakhampeni e-EFF, njengalokhu sesazi ukuthi useyilunga elisematheni le-EFF, lapho khona bekhuluma khona ezama ukuphendula enye izinkulumo eyashiwo uNgizwe umlando mfowamchunu ngesikhathi enqumelwa uMalema nongumholi weqembu le-EFF ukuthi eMabhida ngomhla ka-10 February uyongena efile. Kanti uLinda Sibiya Mr Magic bese eqinisekisa lokho ekhuluma ngesikhathi etshela abalandeli be-EFF ukuthi obana bobe bekhona kulo mcimbi, waphinde wabatshela ukuthi nize nitshele noNgizwe mchunu ukuthi uyathanda kathandi kodwa khona uMalema uzongena ngomhla ka-10 eMabhida. Mboli silethu uhle TV nathi video sicaphunele yona, ungakhohlwa ukucofoza ulike, usubscribe bese usitshela kuma comment ukuthi uthini wena umbono wakho ngalolu daba. Join EFF because ngiyabona bayadlala kwa-ANC, bayadlala kwi-IFP, bayadlala kwi-DA. Anginendaba nomsindo womkhonto wesizwe, anginendaba ne-IFP, anginendaba ne-DA, anginendaba ne-ANC, but I am happy to be led by a young man, CIC, Sino, Julius, Malema. Ngomhla ka-10 abantu abaningi ababoni, ngomhla ka-10 kuzobe khona uBig Zulu, kuzobe khona uYoungster, kuzobe khona uMshumpisi, kuzobe khona uTira, kuzobe khona uTira, khona uKhuzana, khona iGokama. Let me tell you something. Nabasakazi abanye kukhozi FM balandeli abathi sebekhathele i-ANC, uTshatha uGotho uzobe khona. I'm not playing. Duma kaNtando uzobe khona. Nize nimtshele umfowethu engimthandayo uthena uCIC asingemphenduli. uNgizwe mkhulu ethanda engathandi siyangena eMoses Mabhida Stadium. No. uNgizwe ngangisebenza naye. Nimhlebele ukuthi ngomgqibelo ngomhla ka-10 amabhinqa azobe khona, abengoma bazobe khona, omama bazobe khona. Into esiyenzayo iMoses Mabhida izobe shame i-red, my gosh. Oporaya nize nimtshele ukuthi nje talk in the hand, my face is tired. Stand up, pencil. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.